ntihagenda umwe abahamagara mwaba abandi baguma ntihagenda umwe abahamagara mwaba abandi baguma Yesu Kristo umukama wacu umukama w'umuco w'abashengeye amahoro natubere urumuri mu nzira y'amahoro.
dusabe turakutamye ukaba udahumbiye ibisabisho byacu maze uko kwemera isi y'umwana wawe yaturutse mu bapfuye kwerekana aba ariko turushijeho kwizigira yazo aturorereye n'umusazi wawe bereka kwihuza bigusabishije Yesu Kristo umwami wacu.